Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mantap Betul Mantul. Nah, kali ini kita akan bermain lagi teman-teman. Tapi jangan lupa nih, klik like, share, dan subscribe dulu channel Mantap Betul. Dan tekan tombol loncengnya ya kawan-kawan. Kuma kunci tihang bendera, kukuma kunci tihang bendera, kukuma kunci tihang bendera. Wah, jangan lupa klik like, share, dan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya teman-teman. Oke, segitu saja ya teman-teman video dari aku.